Dragi gledatelji, hvaljen Isus i Marija, evo mala šetnja kroz grad, kavica bila predobra. Vidite naslov videa, orijentalni napitak, radi se o kavi. Predobar napitak, ukusan, lijep miris i tako dalje. Znate svi koji ste ljubitelji kave, a i oni koji ne piju kavu, sviđa im se njihov miris kave, ali tako i tu sam puno puta čuo, ali ne vole pit kavu, ali vole miris kave i tako. Evo ima jedna zanimljivost što se tiče kave. Prije više godina gledao sam jedan dokumentarac. Druga opsada Beča, turska opsada Beča, hvala dragom Bogu, propala je, zahvaljujući Bogu, trojedinom Bogu, Ocu, Sinu i Duhu Svetom. I kad su Turci izgubili i njihovi saveznici, bitno je napomenuti, turski saveznici, pobjegli su i ostavili su nas u svoju logistiku, šatore, namirnice i tako, i onda su Kršćanska unija, kad je opsada propala, sve su to pokupili, naravno zalihe vrijedne su, resursi, i našli su kavu i nisu znali šta je to na početku. Mislili su da su zrna kave nešto za jest. Vrlo zanimljiv dokumentarac, onda su to kuhali satima i nisu mogli raskuhati. Kuhaju, probaju tvrdo i onda su kasnije saznali po informacijama da je to kava napitak, da je to za piće, nije za jelo i tako. I onda kasnije, trgovci su preuzeli daljnji dio posla i krenuli u nabavku te kave. I tako, eto, toliko za video. Ako vam se sviđa, lajkajte, komentirajte, pretplatite se na kanal. Hvala, pozdrav.